Dalla bara realidade moris wenhira soru problema iha umalaran resolve ho fahimalo. Tirulos banhira soru problema onsa força na fatin no taular meti iha maromat. Fon muraknya hato husi Padre Gregory Mins SVD banhira presidi missa iha comunidade Cristo de Betania iha bekora quartane. Liusio milia Padre Gregory hateteng atau reflete o sa halo missão Jesus mos organiza nya an o escolante sira halo missão to ikus hetan susar husi grupo laran. Jesus hasoro realidade problema husi grupo laran rasik nyala kontra mai bine rasik atu halo completa e fokus na fatin o insania terus tomate ho di belle fomoris fon. How reflecte kata o insa della bara kita organizado ho di halo missão Jesus mos organizania an ho escolante sira ho di halau ne missão to ikus nia hetan susar husinia grupo laran mak ida Judas Iscariotes nebe sob grupo ne ho hano inselu mebe iha banhira nia hasor realidade problema husinia laran grupo laran rasik nia la kontra hasur la subutan mebe nia husik atu halo completa mebe nia fokus na fatin o insania terus mate nunemak nia bele morisfon o liga sonidane hamos liga ba itania realidade sociedade nian familia nian dalla bara kita hasur problema iha problema ni laran kita la bele kontra hasuru umalaran tamba nes halo atlutan maybe iha susar no problem ni laran kita fokus na fatin ba itanya nay marumak halo diak na fatin no loron ida ita mos bele sai forte lutan moris phone lutan no mos ita bele sai instrumento moris phone ba sala nain sira iha umalaran. Joanina Belo, Estel News.